Mimi nawaambia nyinyi endeleeni na matusi, si ndio? Lakini mali ya wajane na mayatima utarudisha. Hiyo hakuna mkule as much as you want. But hoteli ya wajane na watoto wa wajane murudisha. Hiyo hoteli iko Nairobi, rudisha. Sio kama tunaelewana. Ile nyumba iko Kilifi, rudisha. Mali ya mjane na watoto waone leo, rudisha. Waone leo. Endelea kunitukana, no problem. Kwa sababu mimi ni mwanaume naweza kujitetea. Lakini wajane na mayatima hawawezi kujitetea. Dunia hii tutawatetea. Hata mbele ya Mungu tutawatetea. Hakuna mtu atawanyanyasa. Sio kama tunaelewana jamani. Tuko pamoja? Biblia inasema kilio ya wajane, kilio ya mayatima inafika mbele ya Mungu. Ama namna gani?